لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. بەڕێزان خۆشحاڵم لەوانەی 186 لەوانەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بێمەوە خزمەتتان بە مەبەستی ڕەزامەندی خوای گەورە و هیوادارم ئێوەی ئازیز سوودی لەوەربگرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بل خۆشەویستان، خی گەورە سبحانه وتعالى دەفەرمی تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. واتە تلك الرسل دیارە تلك اسم إشارة لبو مؤنث بەکارهێنرێ، رسول جمع تكسيرة لێ والله أعلم لبو جمع تكسير دەکرێ تعاملي مؤنثي لەگەڵ بکرێ. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ئەوانە کۆمەڵەی پێغەمبەرانن عليهم الصلاة والسلام. فضلنا بعضهم على بعض، خوا دەفەرمی سبحانه وتعالى هەندێکمان لەسەر هەندێک لە پێغەمبەران لەسەر هەندێکی تر لەسەر ئەوانی تر تەفزیل کردیە، زیادە فەزلمان لەگەڵ کردینە. منهم من كلم الله، ئیوا هەیە لەناو پێغەمبەران خوای گەورە تایبەتی کردیە بە کەلام مباشرەتەن لە نێوان خۆی و لە نێوان ئەوان. ورفع بعضهم درجات، هەندێک لەوان لەسەر ئەوەی تریان بە دەرەجە خوای گەورە بەرزی کردیتەوە. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، عيسى عليه الصلاة والسلام كري مريم بينات تندين بلغمان بيبخشي وهروها بالبشتيمان كرب جبريل عليه الصلاة والسلام. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، ئەگەر خوا ویستی لەسەر بووە لە دوای پێغەمبەران خەڵکانێک مەقتەتەل الذين من بعدهم، خەڵکانێک یەکتریان نەدەکوشت لە دوای ئەوەی کەوا بەڵگەی ڕوون و ئاشکران لە هەر لەلایەن پێغەمبەرانیانەوە عەلەیهیمۇ الصلاة والسلام. بەڵام ولكن اختلفوا، بەڵام اختلاف لە نێوانیان پەیدا بوو. منهم من آمن ومنهم من كفر، اختلافەکەش ئەوە بوو هەندێکیان لەوان ئیماندار بوون ئەوانی تریش کافر بوون. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ئەگەر خوا ویستی لەسەر با لە دوای ئەوەش هەر قیتال ڕووی نەدەدا. ولكن الله يفعل ما يريد، بەڵام الله شتانێک دەکا کە بەخۆی ویستی لەسەر بی سبحانه وتعالى. ئەو بە کورتی مانای ئاەتەکە. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، بەڵێ ئەوە پێغەمبەرانن عەلەیهیمۇ الصلاة والسلام. خوای گەورە دەفەرمی هەندێکمان لەسەر هەندێک تەفضیل کردیە، زیادە فەزلمان پێبەخشیە. ئیتر دیارە یعنی سەرداری پێغەمبەران عەلەیهیمۇ الصلاة والسلام محەممەدە صلى الله عليه وسلم و صلواتی خوای گەورە لەسەر باقی پێغەمبەران بیتن. وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە حەدیث صحیحدا دەفەرمی ئەنا سەید وەلەدی ئادەم ولا فەخر، کەواتە وەکو ئیخبارێک باز دەکا، وەکو خەبەرێک کە لەلایەن خوای گەورە سبحانه وتعالى پێی بەخشرایە کەوا گەورەی نەوەی ئادەمە بە پێغەمبەرانەوە عەلەیهیمۇ الصلاة والسلام. ولا فەخر، نەک وەکو فەخر و شانازیش باز بکە، دەفەرمی وەکو خەبەرێک پێتان ڕادەگەینم و بەڵگەش زۆرە لەسەر هەندێ بە بەڵگەی ئەوە یەک لەوانە وەکو معلومەکەوە لە ڕۆژی قیامەت کاتێکەوە شەفاعەی عوظما، کاتێکەوە خەڵکی هەمووی لە تنگانەدان خەڵکی دەستنە لای پێغەمبەرانەوە لە ئادەم و عەلەیهی الصلاة والسلام هەمووی تەحویلی دەکەن لە پێغەمبەرانی دواترێ هەتا وەکو دەگاتە محەممەد الموستەفا صلى الله عليه وسلم. ئەویان دەتوانی شەفاعەت بکە و خوای گەورە شەفاعەت و تکای ئەو قبول دەکا کە حساب دەست پێ دەکا و پێی گوترێ شەفاعەی عوظما. ئیتر
باڵێ کاتێکەوە خوای گەورە سوبحانەهو وتعالا دەفەرمی هەندێک لە پێغەمبەرەمان تەفزیل کرد لەسەر هەندێکی دیکە لە هەمووان مفەضەلتر و زیاتر فەزلی لەگەڵ کرابی محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم کە ئێمەش بە فەزلی خوای گەورە ئومەتی ئەو پێغەمبەرینە کە بەڕاستی ئەو پەڕی شوکرانە بژێری دەوێت. منهم من كلم الله ئیوا هەیە خوای گەورە کەلامی لەگەڵ فەرمووە. طبعا پێغەمبەران بەعام عليهم الصلاة والسلام خوای گەورە وحیان لۆ دەنێری بە واستەی جبریل عليه الصلاة والسلام، بەڵام هەندێک لەوانە لەو پێغەمبەرانە بێجگەلەوەی کەوا بە جبریل خوای گەورە وحیان لۆ دەنێری مباشەر و ڕاستە و خۆش هەندێک لەو پێغەمبەران خوای و کەلامی لەگەڵ فەرموونە، کەواتە ئەوە یەک لە فەزلەکانە کەوا لەگەڵ هەندێک لە پێغەمبەرەکانی کردیە. منهم من كلم الله، چێنە ئەوانەی کەوا خوای گەورە کەلامی لەگەڵ فەرمووینە. وەکو معلومە ئادەم پێغەمبەرێکە عليه الصلاة والسلام کە پێغەمبەری خۆمان صلی الله عليه وسلم دەفەرمی طبعا یەکەم پێغەمبەرە ئادەم عليه الصلاة والسلام کە نەبی مکەلەم، نەبی بووە و مکەلەمیش بووە، خوای گەورە ڕاستەوخۆ کەلامی لەگەڵ فەرمووە. و موسى عليه الصلاة والسلام کە وەکو مەشهورە بە كليم الرحمن ومحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ئەویش بە هەمان شێوە مکەلەمە لەبەری وەکو معلومە لەو میعرازێکەوە بەرز دەبیتەوە لە ئاسمانەکان و لە سەروی ئاسمانەکان و لای سیدرەة المنتەها مباشەر و ڕاستە و خۆ خوای گەورە کەلامی لەگەڵ دەفەرمی لە ضمنی ئەوەش نوێژی لەسەر فەرز دەکات لەسەر خۆی ئومەتەکەی، کەواتە منهم من كلم الله ئەو سێ پێغەمبەرە بەڕێزە دەگریتەوە عليهم الصلاة والسلام آدم موسى محمد المصطفى عليهم الصلاة والسلام. ورفع بعضهم درجات، وهروها هەندێک لەوان بە پلە بەرزتری کردیتەوە لە باقی پێغەمبەرانی دیکە، وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کاتێکەوە لە سەفەری میعرازدا کەوە بەرز دەبیتەوە لە بۆ ئاسمانەکان، لە ئاسمانەکاندا پێغەمبەران دەبینی عليهم الصلاة والسلام، لە ئاسمانی حەفتەم إبراهيم دبيني عليه الصلاة والسلام، لآسماني ششم موسى دبيني عليه الصلاة والسلام، لآسماني بينزم هارون دبيني عليه الصلاة والسلام، لآسماني توارم إدريس دبيني عليه الصلاة والسلام. إتر بوشي ويا أوانش بلو بايان هي هم استاكا كالعالمي برزخن هم لقيامته لبهشتيش ديار بلو بايان هي لسروي همو بلو بايكان پلەیەکە کە وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە بەهەشتدا باسی دەکا کە وەکو معلومە بەهەشت چەندین دەرەجات تێدایە، بەڵام لە هەمووان بەرزتر فیردەوسی ئەعلایە، لە فیردەوسی ئەعلاش بەرزتر جێگایەکەیە کەوا تەنها یەک کەس وەری دەگری کە ئەویش وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمی الوەسیلەیە، الوەسیلە جێگایەکە ئەعلا الجەنەیە، واتە لە فیردەوس الئەعلاش لە لوتکە و قیمەکەیتی کەوا تەنها خوای گەورە لە بۆ یەک کەس خەڵقی کردیە. پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم دەفەرمی وأرجو أن أكون أنا هو، ڕەجام وایە کە ئەمن هەو بم کەوا وەسیلەم پێدەبەخشرێ لێ ئێمە لە هەموو بانگێکدا لە دوای هەموو بانگێکدا وەکو پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فێری کردینە کەوا بپاڕێنەوە لە الله سبحانه وتعالى کەوا وەسیلە بە پێغەمبەری خۆمان ببەخشی صلی الله عليه وسلم کە دەفەرمی هەر کەسێش ئەو دوعای بکە حلت له شەفاعەتی یوم القیامە، ئەوە شەفاعەتیم لە بۆ ئەو کەسێکەوە ئەو دوعام لێ دەکات لە دوای هەموو بانگێک کە وسيلة ببيغمبر ببخشي صلى الله عليه وسلم. إتل ورفع بعضهم درجات كوات أخوي جورات درجات لنوان بيغمبران دانا عليه الصلاة والسلام. كوات اللير دا أولو ما بدي هذا كوا بيغمبران عليهم الصلاة والسلام خوي جور سبحانه وتعالى كفضل لقال هموان كده بيغمبران بقشتي لا قمي بشريات پێغەمبەران هەڵبژێردراون مستەفان هەمووی هەڵبژێردراون لەناو بەشەریەتدا کەواتە پێغەمبەران عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام تاجی سەری بەشەریەتن، تاجی سەری بەشەریەتن، فەخر و شانازیە لە بۆ بەشەریەتێک کە خوا سوبحانه وتعالى لەناو ئەوان کەسانیش هەڵبژاردیە کردینی بە پێغەمبەر عەلەیهیم الصەلاة وەسەلام. ئیتر لەناو ئەو پێغەمبەرانش عینی خوای گەورە پلەپایی دانایە، پلەپایی دانایە خوای گەورە باسی دەکات سوبحانه وتعالى وەکو ئیشارەتمان پێدا. بەڵام ئێمە لە بۆمان هەیە لە خۆمانەوە بڵین فلانە پێغەمبەر لە فلانە پێغەمبەر بەڕێزترە و بەرزترە، نەخێر ئێمە لە بۆمانێ بەڵام خوایە سوبحانه وتعالى خەبەرمان پێددا. ئیتر لە حەدیثی صحیحدا هاتیە کەوا پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم منعمان دەکات کە ئێمە ئەو بڕیارە بدەین، وەکو لە حەدیثی بوخاریدا هاتیە، مسلمیش بە لەفظێک کە ڕوایەت دەکات ئەبی هورەیرە دەجێڕێتەوە
دەفەرمی استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود کەواتە پیاوێک لە مسلمانان لەگەڵ پیاوێک لە جوولەکە بووە کێشەیان و قسەیان بە یەکتری گوت فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين سوێندی خوارد بەو خوایەی کەوا محەممەدی هەڵبژاردێ لەسەر هەموو عالمین تەفضیلی کردیە في قسم يقسم به وكو سويندك فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين كسي جولكش قوتي نخير قسم بو خوايك وموسى هالبجار لسرهم عالمين عليه الصلاة والسلام فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي يتر مسلمانك دستي بلند كر لسر جولك كي كاتك وبو شوي سويندي خوار لا جولك كيدا فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم يترجو لك تسوش كاتي لا بيغمبر صلى الله عليه وسلم كوا بوشي أو اشتلني وان من رويدا كوا أويج ليدا فقال بيغمبر صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى أمن هالمبجيرن واتا باسي أو مكان كأمن تاكترم لموسى عليه الصلاة والسلام لروايتك حتى وكل غير مناسبة باز لو إذا كاد فرمي أمن باز مكان كوالا يونس باشترم يأخذ لروايتك كذا فرمي لا تفضلوني على الأنبياء لسر بيغمبران أمن باز مكان كوا فضل لسر أوان زياتره وزدت مشاكل ليرة لا تخيروني على موسى أمن بتاكتر دامن لسر موسى عليه الصلاة والسلام فإن الناس يصعقون فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق كواتا لصعقي روج قيامته لنفخي صور هر همو خلشي كوفادكن يتري كم كس كوازن دي بتودا فرمي أمنم بيغمبر صلى الله عليه وسلم بلام كاتي كوازن دي دمو فإذا موسى باطش بجانب العرش بلام كزن دي دمو تبين وموسى عليه الصلاة والسلام دستي لا يشي عرشي خواي قورا قرتيه فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو زنازم أويج لو كسانب وكوا لصعق توشي صعقب ووفاتي كرديو يتلبيشي من زنديبو تو أو كان ممن استثنى الله يعني أو لو كسانيك وأخوي يقول استثناء كردي لو صعقيا استثناء كده برو إلى دنياش توش صعقية شيء كها هاتبو كاتلير ده باسي لو كر كوا أمني بفيش ما يخنو بتساكتر دامن لسر موسى عليه الصلاة والسلام وكل روايات كان كش باس ما كده زلير ده ابن كثير رحمة خايلب أو حديثه ده انتو لقال أو آتانا لتفسير أو آتات دفرمي خواي جور دفرمي كسانك مع تفضيل كده لبيغمبران لسر كسانة شيء ديكا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرمی امنی بتاکتر دامنین تفضیل مکن لسر موسی لسر یونس لسر باقی پیغمبران علیهم الصلاة والسلام دفرمی کو جمع لبینی او آیاتو او حدیث پیغمبر بکری صلی الله علیه وسلم یاخذ او حد ثاني پیغمبر صلی الله علیه وسلم ایت سن اختیارک باز دکاتن یاخذ سن جوابک باز دکاتن لو انا دفرمی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بای فرمو ولا باب تواضع او دفرمی کو معلومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زور تواضعی هبوه زور تواضعي هبوة لباب التواضع وقالنا وكل حديث صاحدات أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وكباس ماكر برام ليدا لبابي تواضع واد فرميتن لا جوابش كشك وبراسي جوابش نهائي ابن كثير رحمة الله عليه معناي أويا كوا خوا تفضيلي بيغمبران دكا هنديش على سر أواني تر أوا إيشي خواي إيشي إيمانية بلام إيما لبو ما نية بلين فلان لسر فلان باشتر و ئێمە تەفضیل بکەین بەڵکو دەبێ خەبەری خوای گەورە سبحانه وتعالى و خەبەری پێغەمبەرەکەی بجێڕینەوە صلی الله عليه وسلم کەواتە ئەو تەفضیلە لە بۆ ئێمە بەجێ نەهێشترایە ئەوە ئیشی ئێمە نییە بەڵکو خوا سبحانه وتعالى بڕیاری لەسەردایە کەوا لەناو پێغەمبەران چێی لەسەر چێ تەفضیل کردیە والله أعلم كواتا وكو باسش ما كر بلغي آية وحديث پیغمبر صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وكو دفرمي ولا فخر مرة أوزال دواتر دفرمي ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس عيسى عليه الصلاة والسلام خواهي يقول دفرمي بينات ما في بخشي بينات وكل تسندين آتك خواهي يقول باسي كردي أو بلغروشناني كبعيساي فرموبو بعيساي بخشيبو عليه الصلاة والسلام خواهي يقول فيري خيندون خينوي كر أصلا لدايق بوني ولاديش طبيعي نبو لآفرتك ببي باب خواهي يقول سبحانه وتعالى خلقي كر إيتر لمن دالي دا قصي كر قال إني عبد الله وكل سورة مريم هاتيا واروا فيري خيندون خينوي كر
نووسین و خوێندنەوەی کرد و هەروها بەدەستی کاتێکەوە بە ئیزنی خوای گەورە دەستی بەسەر کەسی نەخۆش بەسەر کەسێکەوە نەخۆشی پیستی هەبوو یاخود کەسێکی کۆرە دەستی بەسەردادەین بە ئیزنی خوای گەورە شفای لۆ دەنار و هەروە چەندین ئايات و بەڵگەی دیکەی خوای گەورە پێبەخشی وأيدناه بروح القدس وهروها أيدناه وتقويناه پاڵپشتیمان کرد بەچی بروح القدس روح القدس دیار بە چەند شێوەیەک تەفسیر کرا بەڵام تەفسیر ڕاجح ئەوەیە روح القدس جبريل عليه الصلاة والسلام كواتا تأييد ما كربا جبريل عليه الصلاة والسلام لو جيغاني كبيوستي بالتأييد هبوايا جبريل بفرمان خواهي قول بالبشتي عيسى ذكر عليه الصلاة والسلام وأيدناه بروح القدس ديار الأدواء وش خواهي قول ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعد ما جاءتهم بينات ئیتر دیارە ئاەتەکە شتی تری تێدا مایە بەڵام لەبەر تەوابوونی کات لێرە دەوەستین بە پشتوانی خوای گەورە لەوانەی داهاتوو دێن و خزمەتەوە ئاەتە و زیاتر قسە و باسی لێوە دەکەین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون